shopping Metrese atese niki cabaye Metrese wa mugore ati naje gutora umwana none masaha yose mutindana abana mubagira gute nyohereza umwana ze dutahe Metrese ati ngwino hano muraho neza ndabasuhuje ndabakiriye mbahaye ikaze nkuko bisanzwe kwisamaza bi meze mute mwabyutse neza abandi mwiriwe bitewe naho muherereye twebwe Nairobi twabyutse neza hari imbeho hari akabeho ngira ngo murabona ko twanayambariye kuko hano haba umusonga nambika abana imipira ibisha mukwatura neza ku bana mubambika imipira hakonje imisonga itaza kubamerera nabi ya ndabasuhuje ndabakiriye ikiganiro cy'uyu munsi ariko reka mbanze turashaka mu kwezi kwa gatandatu I think turashaka mu kwezi kwa gatandatu none tariki 30 ariko muri uku kwezi habaye umunsi mukuru w'abapapa Father's Day Father's Day nshatse nayihuza n'umugisha mu kwatura neza hanyuma nkifuriza abantu bangahe happy Father's Day turacyari mu kwezi kwa gatandatu hari abafite noneho happy fast Father's Day umwaka wa mbere bagiye ba celebratinze kuba ababyeyi bafite uduhinja bafite abana ba mbere ndabasuhuje Papa Aya Papa Anaya abantu babiri ndabashuje cyane Papa Anaya ni umubyeyi mwiza ni bofre wanjye ndabona iwe arimo arabikora neza pe ariko kuva umunsi ababyara gahinja kabo agakobwa kabo kitwa Anaya yaza gashekerera ako kanya bakikamusingiriza ukabona ni ibintu biryoshye ibintu biri very sweet Papa Anaya rwose ndagusuhuje Adele umubyeyi mwiza nkwifuriza happy fast Father's Day Mama Anaya Aline Nyumba umeze ute konsa bikumereye bite motherhood imeze ite biraryoshye ndabizi konsa kubyuka akana kagutesha umutwe ariko noneho hari ukuntu baganira ukumva biraryoshye kuva abana yanjye kumvugiza amatsiko cyane ndabasuhuje kandi mbifurije ibihe byiza n'agahinja ndasuhuza Iva na Tony nabo bafite agahinja happy first Father's Day ndabasuhuje cyane n'abana banjye b'inshuti zanjye muganiriza abana muganiriza uduhinja mudusetse noneho twatangiye no guseka ku mezi 3 utwana twatangiye guseka mutuganirize utwo dukobwa twacu twiza mutuganirize mudusetse haraka audio numvaga na playing kubera ukuntu kanshimishije Mama Anaya Aline hari ukuntu aganiriza umwana akavuga akaruha gatagangana ndaradoga ati yewe waretse umwana ko yarusha mu byukuri ni byiza biraryoshe bituma umwana yishima bituma umwana akura yishimye mu muryango yumva ko akunzwe yumva ko ameze neza rero ndasuhuza ababyeyi bafite abana ba mbere b'impinja biracyagoranye biracyari ni challenge ariko uragenda ubyiga kandi nta mwana uzuregwa nk'undi no sinakubwira ngo rere Anaya nkuko nareze Joshua ntago nakubwira ngo rere uruhinja rwawe imfura yawe nkuko nareze uwanjye ariko gerageza ku mbaraga zawe ku bushobozi bwawe hari ukuntu Imana igiduha revelation tukabikora neza bikagenda neza nta muntu bikwigishije mu byukuri ni umwuka w'Imana kuko umwana ni Imana iva mu ijuru umushinga w'Imana yonyine gusa kugira ngo urugo rubeho hanyuma iguhaye umwana iguha ubwenge iguha impano
uburyo ubasha kuganiriza umwana, uburyo ubasha kumurera neza, wa mwana agakura yishimye, agakura nta bikomere afite, cyane ko mwabana mwe namwe ntabyo mufite. Biragatsindwa n'Imana kugira ibikomere kugeza igihe ubyandukirije umwana, biragatsindwa. Mujye musenga tugire ubuzima bwiza butuma turera neza abo dujejwe kurera. Iyi ni part 2. Ni part 2 y'ikiganiro twakoze kivuga ku burere bw'abana kuva ku munsi wa mutwise kugera wa mwana agejeje imyaka 2. Aho twari twagarukirije ubushize twari twakoze kugeza ku myaka 2. None ndashaka ko tuzamukaho gatoya, wa mwana utangiye kumenya kenge, wa mwana utangiye guseka, wa mwana utangiye kuganiriza, aho usanga aho aryamye muri berceau cyangwa ku gitanda ukamuvugisha kumva ijwi ryawe agaseka akakwishimira. Uwo niwe mwana tugiye kuvugaho uyu munsi. Reka nsubire inyuma gatoya kubyo nari navuze ubushize kuri bezwe z'umwana w'uruhinja wavutse guhera uwo munsi. Bezwe ziwe icyambere twari twavuze kumugaburira, kumwonsa buri gihe uko biteganyijwe, kuko wa mwana ni agahinja, ntashobora gutaka, ntashobora kukwereka ko ashonje, ariko wowe mama we ugomba guprograma, ugomba gutayiminga ku buryo wa mwana yonka nibuza guhera ku minota 30 kugeza ku isaha, ntakayirenze, kuko umwana ashobora kugenderamo ntumenye ko umwana yashonje kandi ari wowe ushinzwe kumurebera. Icyakabiri twari twavuze isuku y'uruhinja n'umubyeyi. Ku isuku ni cya gihe umwana yitumye, cya gihe umwana amashereka hari igihe uwonsa umwana amashereka akamugwa ku myenda, imyenda igakonja, umwana akabura amahoro. Isuku y'umwana, kumuhindurira pampers, kumuhindurira icyo wamwambitse. Birashoboka ko wenda udashobora gukoresha pampers bitewe n'aho uherereye, ntituvuge ko abantu bose baherereye i Nairobi cyangwa baherereye i Kigali cyangwa baherereye ahandi hantu hateye imbere. Hari ababyeyi bo mu cyaro bari kubyara mu cyaro, mu by'ukuri n'izo pampers udashobora kuzibona, abe niwe bafite amafaranga ntaho yozikura. Abo nabo ni ababyeyi kandi nabo ko bararera. Rero nari mvuze ngo uhindurira umwana icyo wamwambitse icyo ari cyo cyose, ntatinde mu mwanda, bimutera gutuza, umwana akaruhuka neza, adakonjewe, bituma adasinzira neza. Rero icyo ni icya kabiri, kwita ku isuku y'uruhinja. Icya gatatu ni ukumuha igihe kihagije cyo kuruhuka, ukamenya gutayiminga umwana agasinzira, akaruhuka. Iyo wamukoreye isuku yahaze, umwana arasinzira mu by'ukuri. Nkeretse umwana ufite ikindi kibazo, urwaye cyangwa ufite ibindi bibazo, ibyo nabyo ugomba kwihutira kuvuza umwana. Mu biganiro byanjye byashize harimo ibintu byinshi byo kuvuza abana no kubitaho igihe umwana ubona atameze neza. Icya kane ni uguhumuriza umwana, kuganiriza umwana igihe yikanze, ukamenya igihe umuhumuriza, igihe umuganiriza, igihe umuririmbira, igihe umukorera twa tuntu nka urugero ni aka kantu nari mvuze ka inyumbarine. Hari ukuntu aganiriza umwana ukumva umwana ararusha, agaseka akaroha. Icyo kintu ni cyiza. Aline mwana wa dogiteri rwose amasomo warayazingatiye. Hanyuma reka rero dukomeze. Igihe wa mwana amaze kuba wa mwana useka, wa mwana utangiye kumenya ubwenge, twari tuvuze ngo umwana iyo agiye gukompreninga ararira. Rero wa mubyeyi ugomba kumenya ngo niki kirishije umwana, arashonje se, ntafite isuku ihagije, ntiyaruhutse bihagije, n'ibitotsi biba bimuriza, cyangwa hari igihe umwana arira akeneye keya. Ko akunda abantu bose bakunda keya, n'impinja zirayikunda, akumva gusa bivuze induru kugira ngo uze umuterure cyangwa uze umubi iruhande, mukomeze museke kubera ko amaze kumenyera ko umuganirira agaseka akishima. Hari igihe rero arira akeneye keya, umuhe keya ariko ntumuterure, kuko iyo uteruye umwana buri kanya amenyera amaboko, kandi iyo amenyereye amaboko mu by'ukuri ni wowe uruha, kuko ntiwahoza umwana mu maboko, icyo nacyo si cyiza. Ugomba kumureka akaryama akaruhuka, akaba uzi neza gusa ko ahaze, afite isuku ihagije, yasinzira atari ibitotsi babimuriza gusa. Nimba arize ukamwegera, ukamuganiriza, ukamukinisha, ukamurekera hahandi azongera agasinzira. Biragufasha mu buzima busanzwe. Niyo udahari umwana ntabwo arira kubera yuko yakubuze ngo yamarira ahogore, ariko nabyo si byiza ko umwana arira ngo ahogore uri umubyeyi uri hafi. Aka kantu biratuma nongera kugasubiraho.
hari akantu numvise ko umubyeyi hari ababyeyi ngo bajya bumva abana bari kurira bakabihorera bakaba ba don't care. Ubu mu don't care gute ufite uruhinja? Ni bibi. Ni bibi bituma umwana akwereka ko yiyakiriye akarira agacece kakihoza, yamara kwihoza umwana akaba umurakare. Nibo babana ujya bumva ngo niyo mukubita ntiyorira. Yorira gute yarabaye ikinya? Abo bana barahari. Rero nimba umwana arize tuzi ngo ni keya keneye cyangwa yarashonje cyangwa gize gute, nubona ararize bidasanzwe, fata umwana umwiyegereze umenye ko umwana afite ikibazo, hanyuma ukemura ikibazo cy'umwana. Ntabwo ari ngombwa ko umwana arira ngo yihoze, ni bibi. Kurira umwana agahogora ni bibi, bituma umwana aba amarangamutima yarapfa kubera ko atitaweho. Rero bitangira cyagihe ari mutoya, amarangamutima ye agakura arakaye kuko yararize ntiyagira umwitaho. Mu gihe rero azakura n'ubundi azababara, ntuzamenya ko yababaye kubera ko utamwitayeho, utamenya ikibazo yagize. Babyeyi, ako kantu tukibuke, tuzagatindeho. Umwana ntakarira ngo ahogore kuko bituma umwana amarangamutima ye apfa. N'ubundi nakura azababara ntubimenye, azishima ntubimenye. Cyagiye muzoza mwivugisha ngo umwana ngo uyu umwana waje bagira umutima ukomeye cyane. Agira umutima ukomeye. Umwana azagira umutima ukomeye gute? Niwe watumye agira umutima ukomeye. Rero umwana agomba kwitabwaho, ukamuganiriza, ukamenya ikibazo yagize kugira ngo ya marangamutima ye areke gupfa akiri muto. Namara no gukura, igihe azaba barazakubwira, igihe azishima muzafatanya kwishima. Hari akandi kantu, wa mwana umaze gukura utangiye kumera amenyo, hari igihe abana iyo batangiye kumera amenyo ibihanga birabarya. Utwo ni utuntu nagiye nishakishiriza nk'umubyeyi umaze gukura. Maze gukura naraciye. By the way, utwo tuntu nagiye ntishakishiriza, ugasanga umwana utangiye kumera amenyo ibihanga biramurya. Ugasanga hari igihe ashikuye ibere rya nyina cyangwa rya mama we, biterwa n'ico mukunda gukoresha ahiwanyu. Ugasanga hari ukuntu afashe ibere asa nk'ukuriye. Akenshi hari igihe ababyeyi bababara pe, ariko uramuherekeza neza, ukamuvugisha neza, ukamubuza nyine neza. Atari hari abandi uje kumva urushingo pya. Ubwo n'uruhinja ukubise ngo edi ngo uyu mwana ari mukundya amenyo. Mubyeyi. Uwo mwana w'amezi 6 utimbuye urwo rushunga na gutyo. Iwe abazi ngo karakora ibintu byiza. Aho kugira ngo umushimishe, umuganirize, yabera rirekure, yonke neza nkuko bisanzwe kuko arimo arirwanaho, umutimbuye rwarushi wa mwana bamwe baza banarira. Hari igihe zo mukubita urushinge rwa rundi umwana wenda yambaye nk'ubusa, ugasanga umwana ararise. Cyagihe wa mwana ubukashije amarangamutima ye, kandi si byiza. Rero rerana umwana urukundo, umuganirize, mukine kugeza ubwo igihe azaba ashaka kurya ryabere azajya asa nkaho ari gukina. Ni ibintu bituma iwe muri we aba arimo asa nk'urimo avumbura utundi tuntu dusha, hanyuma wowe urimo urakasa twa tuntu twe arimo yivumburira. Mu gihe rero wa mwana bizamugiraho ingaruka kera yarakuze. Si byiza rero gukasa umwana, gukasa amarangamutima y'umwana mu gihe ubona n'akantu gato narimfashe n'urugero narimfashe rutoya gukuntu umwana ashobora kukurya amenyo nako ibihanga cyagihe ari kumera amenyo. Uburyo wamufata, uburyo wamwitwaraho, uburyo wamuganiriza bitabaye ngombwa kumukubita. Kandi iyo mukubise noneho wongeraho n'amajambo. Ukuntu rero twabaye ababyeyi b'abagore tugira amakuru menshi. Ngo uyu mwana nguze ukuntu ngo ari mukumbabaza ngo ari mukundya amenyo. Kera wa mwana karumva, kandi kwa kundi hayumva tahabyumva mu buryo buri muri point positive, karabyumva mu buryo buri negative. Si byiza rero ko kasa umwana ubukashije amarangamutima ye. Wa mwana arakuze, arimo ariga gukambakamba, arimo ariga kugenda, mutunganyirize tere nziza ashobora gukoreramo iyo mazoezi. Ukureho ibintu bishobora gutuma wa mwana agira imbogamizi. Swate nimba hayiga gukambakamba, ukuraho ikintu comwangiza, kirahuri ushobora kugikubita hasi kikameneka akagikambakambamo ugasanga arakomeretse. Ariko ibyiza nuko wamutegurira tere nziza ahantu yigira gukora bya bintu.
imyumvire tugira cyane cyane ukumva ngo nakomereka ngo azoreka ampaye nakomereka azoreka se azoreka kubera yuko yamenye ubwenge tazoreka kubera ko yamenye ubwenge yamenye ko kiriya kirahuri camutemye ari kibi azoreka kubera ko yababaye kandi uri mukuru ushinzwe kumureberera uri umubyeyi ushinzwe kumenya etape umwana wawe agezeho nimba haye akambakamba nimba hayiga kugenda mube hafi umwigishe gukambakamba umwigishe kugenda umutegurire tere umutegurire ahantu heza mukine cage hayiga kugenda hayiga gukambakamba mube muri ahantu muri kumwe ubwo burere si ubw'umubyeyi gusa w'umugore ni uburere bwacu twese umugore n'umugabo nimba hari ikintu kiryoha kibaho ni umwana kwiga kugenda intambwe ya mbere ari mu maboko ya se ako kantu murakumva babyeyi b'abapapa ako kantu kararyoha sinzi niba byari byababaho hari ababyeyi benshi nza numva ngo abana bazagenda bagenda bagakura bagacuka batazi ngo bagenze ryari mugabanye kuzerera nuva mu kazi utahe uze ureba umwana umenye igihe umwana yagendeye umenye igihe umwana yamereye amenyo umenye etape z'umwana biraryoha nta kintu cyiza kibaho nko kurera umwana wawe ukamutoza akabona muhaye mukina akabona ahayiga kugenda muri kumwe kariga gukambakamba muri kumwe murimo murakina muri saro ugasanga umugabo yambaye training yambaye ikabutura karakina n'umwana karakambakamba n'umwana nta kintu cyiza kibaho mu buzima kiryoshe ico muzamwumva bavuga ngo urugo ni ijuru rito tarindi juru tamaraye kuzobonamo nubwo buzima bwo kurera abana mwembi nubwo buzima bwo gutoza abana bakumva ko bari kumwe n'ababyeyi ababyeyi bakumva ko bari kumwe n'abana nico Imana iba yabaduhereye naho guterera iyo ngiyo ngo umugore ngo umwana n'umugore umwana azaba umugore koko kandi uzamwifuza bitagikunze rero biba byiza biraryoha iyo umugabo ari muri saro bakuyeho imeza bigijeho intebe hari tapi cyangwa umusambi cyangwa ikindi kintu ico mubaye uko mubayeho uburyo bwanyu bwo mu rugo umwana mugakina mugaseka umwana ukamwigisha kugenda agakambakamba agatera intambwe ya mbere ukamuririmbira iryo ni ryo juru rito nta rindi mutegereje mwabagabo mwe mwabagore mwe nta rindi juru mutegereje iryo niryo dufite no kwisi akantu kanyuma ngiye kuvuga kuri aka kantu kandi mwihangane umuntu utazokumva neza azokora ubushakashatsi azombwira babana bamaze kumenya ubwenge bafite hagati y'amezi 9-10 bamanye kugenda basigaye biga kuvuga papa mama ko bariga kuvuga amazina y'abana bakuru babo bari mu rugo abanti bamara umwana ukamufata ukamuterera umukozi ureke nkoresha iyi terme ni abakozi bamwe niko babita abandi babita abanti abandi babita tantine abandi babita bayaya uko muzamukoresha terme muzamukoresha iwanyu ariko ni ibyino muri Afrika iriya hirya twamaze kumenya ko ntabihaba ibyo rero no muri Afrika turacabifite niyo mbogamizi turacabifite ugafata umwana ukamutererera umukozi icambere cagaragaye mu bushakashatsi wa mukozi uramuzi wa muanti uramuzi ubuzima bwe urabuza hari umuntu hari ikiganiro nakurikiye cy'umumama umwe wo mu Rwanda yaravuze ngo uriya mukozi ni abakobwa cyangwa abahungu baba baravuye iwabo barananiwe n'ishuri barataye abana abenshi basize babyaye abana bakabatana ba nyina bakaza mu migi gushaka akazi mureke mivuge mu mazina yabyo siko ndabivuga mu mazina yabyo nanjye narabatunze ubu ntabwo nkigira Imana ishimwe ariko narabatunze wa mukozi uzanye yasize umwana iwabo kandi umwana w'uruhinja nawe kugira ngo yasize umwana w'imyaka 5 se no kuva nawe ku munsi wavutse kugeza ku myaka 3-4 umwana yamara gucuka gutya akamusiga kwa nyina akaza mu rugo iwawe we watazi nawe utamuzi uriya mwana afite ibikomere tuzi ngo nibiki yahuye nabyo tuzi ubuzima bwe nurangiza umutererere abana bawe asigara bakorerera mureke tuganire kuri ico kintu kandi mube serious tuvuge kuri iki kintu kandi nzosubira nkivugeho wa mukozi uzanye mu rugo iwawe
afite ibibazo byiwe ku giti ciwe zo kuba wenda yasiza umwana iwabo cyangwa ntawe yasize, ni umwana wananiranye uramuzanye ngo aze kukurerera abawe, nurangiza utegereze product nzima. Simvuze ngo abakozi birukana bagume mu mago, ariko babyeyi mumenye ngo uyu mukozi ninde, afitiye background, niki cyatumye aza mu mujyi, niki cyatumye aza gushaka kano kazi, ko atari na keza wa muntu, aka kazi si keza. Noneho afite ibikomere byiwe byiriya, afite background yiwe yiriya, hanyuma afite uburere bwiwe bwiriye iwabo butari bwiza bukeya cyangwa bwinshi ntawomenya, ariko tuzi ngo niki cabaye kugira ngo uwo mwana ave mwanyina cyangwa ava aho yarari azi wawe mu rugo. Kandi aje wawe mu rugo simple wagufitiye, aje mukaza aje gushaka amafaranga ku bubi cyangwa ku bwiza. Cyo ndikora cyumva. Hanyuma afite ibihe bikomere, afite ayahe mateka, afite ihe background tuyizi, hanyuma uramufashe umureresheje umwana wawe. Ni ca gihe uzoza wibaza ngo se ko nagerageje kurera umwana wanjye, namuganije kuva ari mutoya, kuva ari mu nda namuganije, namwatuye amagambo meza, namusengeye, iyi produit fini ihaye inzira mu rugo, ihaye ivuga amagambo atari meza, wa mwana w'imyaka 2 wawe wiga kuvuga ariko ukumva ayituye ijambo, ukagira isoni ubaye uri kumwe n'abandi bantu, ugatangira kwibaza ati se ninde wandoge, ninde uhawe nyangiririza. Oro wa mwana karangizwa na wa muntu umurera, kubera ko tuzi icaza yirirwamo, aza mu feeding iki mu buzima busanzwe, muri emotion z'umwana, mu mikorere ubwonko bw'umwana, uburyo bukura bwakira icyo ubwonko bw'umwana ubuhaye nicyo bukurana. Ibyo ajya yirirwa abwirwa na wa mukozi ni ibiki? Urugero rwihuse, umwana ararize, ari mu cyumba cyangwa ari muri berso, araje wenda ararebye ko nta kibazo umwana afite, namara yamavuga hejuru y'umwana, ko ceceka aho ngaho se nyine, ngo wawirizwa mu biki, ngo wanje yari nzi ukomeze, yajanga umwana kararyumva. Umwana azakura yumva ko ari ceceka aho ngaho, n'irindi jambo narengiye kuvuga ritari ryiza kandi sinori kubivugira kuri kamera, ariko nkoresheje iryo kandi wumve ko naryo atari ryiza ku mfura yawe cyangwa ku mwana wawe uwo ari we wese. Waceceka aho ngaho se nyine, ngo wanje nguze uko abayeho. Mama shahuye, nurangiza wowe uratashe, ushite mu rugo uvuye mu kazi cyangwa uvuye iyo wiriwe, ngo niko madame se, ngo abana bameze gute? Bameze neza. Bariye? Boze? Baryamye? Ukurira uburiri ukaryama. Mubye Imana gutabari gusure, gutabare bya bindi bikomeye. Ugomba kumenya ko umwana wawe yariye, ugomba kumenya ko umwana wawe yoze, ugomba kumenya ko umwana wawe yaryamye, ukamenya ko umwana yitaweho. Umukozi yego ni mwiza aradufasha, ariko hari ibintu atagomba kudufasha, ntazadufasha amarangamutima y'abana bacu, ntibikunda. Menyereza inzira nziza umwana wawe azarinda asaza atarayivamo. Umwana uri aho ngaho umuterereye iriya hirya, uriya muntu umuterereye ufite ibikomere, ufite amarangamutima yakomeretse, umwana arimo, wa mukozi arimo aratransfera bya bikomere byose umwana wawe. Koresheje to itari nziza. Ariko birababaje, reka mbivuge, narisetse ariko mumbabarira kuko iki kintu kijya kimbabaza. Umwana wawe ni wowe ku giti cyawe, uburere bwiwe n'ubwawe ku giti cyawe, ni wowe ukeneye product nziza, ni wowe ukeneye umwana ufite imico myiza, si umukozi. Umukozi ntabwo wamufitiye, kwa kundi bakwereka ko bakwitira bitayeho, si cyane bazabitaho iyo uhari, iyo udahari bazabitaho. Ikimenyetso kigaragara uzotahe kare, uzosanga umwana wawe ari hanze nta mupira yambaye, kandi iyo batashe bwize ya masaha wa mukozi yamenyereye, usanga umwana yambaye umupira yoze, bakakubwira ngo yariye, tuziga nimba yariye, umwana akaba inzu ikabisa neza. Ariko utasha amasaha utazutahira, ugakora nk'aka surprise gato, ubibona neza ko umwana wawe atitaweho. Rero icyo nari mvuze kimbabaza mu buzima, ni ukubona umwana ufite ababyeyi se na nyina batarahamishijwe, ariko bamara wa mwana akagira ibikomere kandi bitagwa turutseho. Nicyo kintu kibabaje mu buzima. Ibyo bikomere biturutse muri transfer yakorewe,
ibikomere by'umukozi w'ikantarange ntazi ngo ni hehe, ntituzi icyamukomerekeje, ariko umwana wawe nibyo agiye gukurana. Urumva ukuntu icyo kintu kibabaje? Umwana wawe agiye gukurana ibikomere bidafite aho bihuriye nawe, aragakomereka gusa uvuga ngo nijewe warangaye, ariko noneho gukomereka, ariko n'ubundi n'uburangare bwawe se tubitsinde, n'uburangare bwawe, kuko ubaye uganirije umwana wawe womenya ko umwana yiriwe yishimye cyangwa yiriwe ababaye. Umwana wiriwe arira azagaragara, azamenyekana, uzumureba mu maso ukabimenya ko umwana wawe atiriwe neza. Ariko abandi muraje muratereye, umwana yariye, umwana yanyweye, umwana yose, sawa ukurira uburiro ukaryama. Ngiye kubaha akantu kabayeho, iyo sene yabaye vuba. Ni umuntu watanze ubuhamya. Habayeho umugore, si umugani, ni ubuhamya umuntu yatanze. Habayeho umugore bene uwo nguwo gutereza abana, wabana nabo umukozi iwe ntarimo, akabyuka mu gitondo 3:00 akaja gucuruza, agataha 5:00 cyangwa 4:00 agasanga abana baryamye. Umukozi yewe madamaze, abana bariye batashe bavuye ku ishuri boze, ubagaburire kare baryame hakiri kare, bakoze homework. Tuzi ngo homework iyo mwana izi ko ryari, tuzi ngo uko gote, tuzi umwana wazi kwandika cyangwa ntabizi. Kera narenze ya myaka 2, kera twashitse ku masomo. Ariko ni iyo story y'uwo mumama yarantangaje, ndababara ndongera ndababara, bintera undi mutwaro wo kongera gutekereza gukebura ababyeyi bagenzi banje, swate umumama cyangwa umupapa. Uwo mubyeyi ngo akabyuka mu gitondo 3:00 agasanga umukozi yateguye abana bagiye ku ishuri, nawe akitegura akajya ku kazi, agataha nijoro agasanga abana baryamye, nagahagarara ku muryango, madamaze umwana yariye yoza tutusa. Umukozi ati ni amahoro. Ngo buce Imana yo kabyara ibyutsa wa mugore, aritora umunsi umwe yashatse kwishongora, ariko ngo ntiyari yabikoreye umutima mwiza, ngo yari yabikoze ngo ashaka kwishongora kugira ngo aze gutora umwana ku ishuri, mbese asa nk'umusiripurena, amwereke ko noneho yaje kumutora. Umugore ava ku kazi ku manywa, yatse imodoka aje ku ishuri ry'umwana aje kumutora. Ngo ashike kubera bwa bwiyemezi ntiyanamava mu modoka ngo aje kureba umwana mu ishuri ryiwe, arategereza ko abana bazaga basohoka, akamubona muri parikingi, akamutahana. Aricara, isaha irashira, isaha ngo ishire, ahamagaye mwarimu, tariko metre mutindana abana, uzi ko amasaha hano muri parikingi? Metrese atese ni iki cabaye? Metrese wa mugore ati naje gutora umwana none masaha yose mutindana abana mubagira gutenyohereza umwana aze dutahe. Metrese ati ngwino hano. Wa mugore avuye mu modoka n'ubwishongozi n'ubwemezi bwinshi, kabwa bundugira, kabwa bundugira. Aratahura umwana mwiza, avuye mu modoka aragiye kureba metrese, ngo ashike metrese aramubwira ati mada uheruka umwana wawe? Ati cyane rwose, none ko umwana wawe atize? Ati ntabwo yize. Umwana wawe amaze iminsi birataza ku ishuri. Ampayeka wa mugore nk'igihe yagatekereje ngo yigaye, kuko nzatekereza ko ari njewe mba narikubise ko hasi, kuko ntiwo kwibaza mu munota umwe barakubwiye ngo umwana amaze iminsi biratiga, ngo numara witekerezeho. Sinzi uko wabona undi mwanya wo kwitekerezaho, usibye kuja muri koma wawe wibaza ngo uyu mwana yabaye iki, kuko ngo iyo minsi birishize utamubona. Wa mugore n'ubwiyemezi n'ubwishongozi ahamagaye umukozi, madamaze bite? Nigeze umwana ko ataje ku ishuri? Atariko madamu umwana ararwaye. Cyo mucara mbabaje, iyo ni inkuru yabayeho kandi vuba muri ibi bihembwe 2 bishize. Muri ibi bihembwe 2 bishize by'uyu mwaka yabayeho iyo nkuru. Ahamagaye umukozi ati umwana ko ataje ku ishuri, umwana amaze iminsi birarwaye tazaza ku ishuri. Turekere iyo nkuru aho ngaho kuko irandakaje. None tubazanye jewe nawe twaturebana, ninde ufite ikosa? Ni umukozi utarabwiye nyirabuja ko umwana we yarwaye? Ni umubyeyi utarasuzumye ko umwana yarwaye?
ni ishuri ritakominitse rihamagara ababyeyi ngo ribaze ko umwana atakiza ku ishuri. Ninde ufite ikosa? Babye. Naho tugeze, ugomba kumenya ko umwana wawe yaryamye, yabyutse, ukamubyutsa mu gitondo, ukamutegura. Reka turekane n'uwo nguwo wenda n'uwo hakurya iriya muri South Sudan, ariko hano nk'iwacu i Nairobi tujya tubyuka kare ugategura abana bakajya ku ishuri. Ariko hari ababyeyi ngo batazabazuka, batazamenya nimba abana bagiye ku ishuri. Abakozi bakabyuka bakabategurira abana bakabatwara ku ishuri. Mwa babyeyi muzohora n'uruva gusenya. Zanga zakunda tibizogira iherezo ryiza. Umwana wabyutse mu gitondo akaganirizwa na mama we, akamubyutsa neza n'umutima mwiza, hamuganiriza, hamukinisha, hamukangura, akamukangura, akamutegura, akamuha icyayi. Umwana yajya gusohoka akamwifuriza umunsi mwiza. Umwana azataha, narabivuze mu biganiro byashize, umwana azataha afite amatsiko yo kwihuta gutaha mu rugo ngo asange umubyeyi, asange mama cyangwa asange papa wamuganirije mu gitondo, wamuvugishije amagambo meza, wamwatuyeho umugisha w'umunsi. Azataha afite ibyishimo byo gutaha. Ariko umwana we bamaze icyumweru, kuva ku wa mbere azabyuka akaja ku ishuri, akagaruka takubone, ukaza igicuku ukaryama, umwana akabyuka akitegura akajya ku ishuri, aza yiragira akicura. Abo bana bazabita gute? Bazabita ngo ni banirere. Umunsi umwe azaba nirere, Imana irere. Undi munsi akaba nirere njenyine, nimenye. Abo bana niko bazakura bitwa. Mu mutwe wiwe niko mu mutwe haba handitse. Umunsi umwe azaba nirere, undi munsi akaba nirere. Nirere jewe njenyine, nirere cyangwa Imana indere. Umwana agakurana ibyo bikomere, kubera ko umubyeyi warangaye. Babye murangaye bigeze, muri bize bigeze he, kugeza aho abana bamara icyumweru, abana bamara iminsi 3 bajya ku ishuri batakubonye, bakagaruka batakubonye bukira. Uri bize bigeze he, urangaye bigeze he, ufite umurengwe bigeze he. Niki kikurengesheje? Niki kikurengwesha? Murengwe cyangwa kurengwesha? Niki kikugize bize? Niki kikugije kugeza aho umwana mari cyumweru utazi ko umwana azaja ku ishuri cyangwa atagaruka? Utazi amarangamutima y'umwana icyumweru cyose kigashe. Uzoba inshuti nawe ryari? Uzomutega amatwi ryari? Uzomuganiriza ryari? Uzomutoza za ndangagaciro zawe ushaka ko umwana uziba transfer, ugomba gutransferinga mu mwana. Uzobimutransferinga muri ryari? Uzobimuganiriza ryari? Uzubaka ikintu ukeneye ryari mu mwana wawe? Uri bize uhuze hano mu muhana. Hano mu muhana Kasarani, Kayore, Umoja, Kitengera, i Nairobi. Reka mvuge hano hagufi atwegereye. Uri bize bingana iki bituma utamenya umwana wawe uko yiriwe nuko yaraye? Hari umwana mperuka guhura nawe, ikintu reka kivuge, sinkuvuga ariko wikosore mada. Mperuka guhura n'umwana umukozi amuhetse agiye kwa tayeri. Uwo mwana ntese sinamenye ngo ni umunyamurenge cyangwa nimba atari umunyamurenge, ariko uwo mwana yarasa neza pi. Suko atari yihwagiye, yari yihwagiye, ariko uwo mwana yarashonje. Mugaburira abana, tukabyibuhe guse neza, umere mite abana bawe badahaza. Tukambare ngo ugeze ku rwego wambara kwa kundi muri mu kwambara, umwana wawe atagira ihuzo yo kwambara. Mana yo mwijuru, ntugase neza cyane, uzose neza ariko cyane ngo ukabze umwana wawe asa nabi. Reka ndekere gutyo. Narimvuze ku bintu bijyanye no gutereza abana, tukabaharira abakozi, kandi kurera n'inshingano zacu. Imana yaduhaye ubwenge kugira ngo turere abana. Rero tukabe, hari babandi bazavuga ngo nibaharera Imana, ngo gakuza Imana, akagira gute kundi
nigeze kubivuga mu biganiro byashize. Harera Imana yego nibyo, ariko harimo uruhare rwawe, kuko Imana ntizamanuka ngo yuhagire umwana. Imana ntizamanuka ngo yonse umwana. Kuri mwebwe muri mukwanga konsa abana ngo kubera ko ngo umukeneye kugaragataye. Zabagora cyane. Izosaza utonkeje umwana kandi bikumerere nabi. Gusaza aho uzosaza ntakizokubuza iminkanyari zaza, uzatukura uruhu bicatsi kibisi, ariko umwana wawe n'ubundi afite imico itari myiza, adafite uburere bwiza, akomeretse, afite amarangamutima akomeretse. Ita ku mwana wawe, hanyuma Imana izoguhemba. N'ubundi niba hahandi bizabirangira Imana iguhembye neza cyangwa nabi. Hari akandi kantu kanyuma, kureresha abana televiziyo. Kuri ya myaka nari nsubira, reka dusubire inyuma kuri ya myaka mikeya. Kureresha abana televiziyo ubushize nakivuzeho, reka nongere isubiremo kuko turimo turazamuka kuri etape par etape. Wa mwana mutoya ufite guhera ku mwaka kuzamura, utangiye kureba, utangiye kumenya ibintu, tukamureresha televiziyo, tukamureresha iPad, tukamureresha amatelefone, tukamureresha ibi bintu byose dukoresha mu ngo bituma abana baba busy. Twebwe tukaba turi aho ngaho tuzi ngo umwana aratuje, ararangaye kuri televiziyo, ugakora ibintu byawe ukabirangiza, umwana atagusumbuye. Wa mwana urimo uramwangiza mu bwonko. Ubushize naravuze ngo umwana agomba kumenya ubwenge, agomba kwiga kumva, akumva ijwi ry'umuntu, kwiga kuvuga, kwiga kureba, akabona ibyo umuntu mukuru arimo akora, swat umubyeyi cyangwa nyine wa mutantine umurera, akamuganiriza. Umwana yiga kumva, akumva ijwi ry'umuntu, akamenya kuritandukanya n'ijwi ry'inyamaswa. Hari abantu benshi batunze utuntu mu nzu, udupusi, utudogi, twatundi nyine abana b'inahangaha baba batunze. Akamenya gutandukanya ijwi ryawe mubyeyi n'ijwi ry'umwana mukuru wiwe, n'ijwi rya ya pusi n'ijwi rya ya dogi. Ico gihe umwana azakura mu bwonko, agakura no mu gihagararo, ugasanga igihagararo kirangana, kiramacinga n'ubwonko bwe. Ariko iyo umureresheje televiziyo, reka nguhe urugero, ziriya turiya dutente twereka abana, no dutente harya bazatwita katuni. Ziriya katuni twereka abana, umwana akabona katuni yipusi kiravuga, wa mwana azaba confused, kubera ko biriya bintu biramusize. Kumva ngo ipusi kiravuga kandi umuntu ari we wakagombye kuvuga, kumva imbwa ihaye ivuga, umuntu ari we wakagombye kuvuga, uwo mwana uba urimo umuconfusinga ku bwonko bwiwe. Ntiburashobora kudifferentiatinga ipusi yavuze ko ari muva hareba ko ari katuni, cyangwa ari ipusi iyi ngiyi iyo mwabo yavuze, cyangwa ari umuntu. Umwana akaba confused. Rero biba byiza iyo utoje umwana akabanza akakumva wowe mubyeyi. Affection y'umubyeyi n'umwana, ako kantu karatrendinze, abantu babashe kukumva, ndabashimiye. Kageze kure. Hari abantu benshi bajyaga postinga nkakabona, nkavuga ati Imana ishimwe. Affection y'umubyeyi n'umwana, ganiriza umwana kumve, yumve ico uvuga, ashobore gutandukanya ipusi n'umuntu. Umwana areke kwakira ibintu bimurenza ubwonko. Ica kabiri, iriya speed ya televiziyo, turiya tuntu twirukanga muri televiziyo. Ese uriya mwana ubwonko bwe buri ebo yo kwakira iriya speed? Azagira ngo n'abantu niko birukanga. Usanga umwana nazoza yiga kugenda arimo arabona ari slow, kubera ko amenyereye kubona twa tuntu twirukanga muri televiziyo. Aha batese bwa bwonko bw'umwana, iyi speed ndiho niyo nagombye kuba ndi gukoresha. Usanga umwana abaye confused kandi ari wowe ubigizemo uruhare. Icya gatatu, hari ama movie bajya bareba, ugasanga umurere ku mwana movie yari yose itambutse, umwana agakura aha yabona umuntu akubise undi nk'icuma, yamara akabona wa muntu bagikubisa arabyutse. Si muri movie, ni movie ihaye itambuka. Umwana wakagira ngo none kubera ko ubwonko bwe butarabasha kwakira, umwana akagira ngo none umuntu wese wo mukubita kiriya cuma yomara agahaguruka. Muzakurikirana abantu benshi baza bagira ibibazo bene ibyo ngibyo, abana baza bica ababyeyi cyane mu bihugu byo hanze, ni cyane bayakuriye kuri za televiziyo. Noneho umwana akabona ashutinze umuntu
bwa akanya gato ukabona arahagurutse. None uwo mwana yagira amahirwe yo guhura na ya gown ya mbundi iwe akabazi ngo namurasa arabyuka. Hari kese nyinshi hanze ho kubera ko imbunda banazemerewe, abana benshi bajya barasa abandi ku ishuri, ukumva ngo umwana yinjiye mu kigo n'imbunde yarasha abana 10 na bangahe, ukabona umwana ukumva ngo umwana ngo yatoye imbunde arasa umubyeyi, ntaba yamurashe kubera ko afite umutima mubi. Ni bya bintu ubwonko bwe wabihaye wabigaburiye, ibo ubwonko bwe ntiburashobora gutandukanya ibyo bintu, ugasanga umwana azi ngo nakurasa urabyuka. Oro mubyeyi ibiriya bintu byo kuresha umwana televiziyo, abana bareba televiziyo ariko biri balanced, umwana umenye ico ugiye kuhereza umwana, kugaburira umwana. Hari udukatuni tw'abana biga kuririmba, biga za alphabet, bene utwo ngutwo wenda nitwo woheraho. Nzakora ubushakashatsi menye wenda ico umwana ashobora guheraho, nzakibabwira. Ariko bitari ziriya katuni tuza tubona zimbwa zirazivuga n'inyabo zirazivuga, umwana wa confused, tamenya gutandukanya umuntu n'ipusi n'ijwi ry'umuntu, ukuri kuri hehe mu mwana. Ugasanga umwana yagize gucanganyikirwa kandi ari muto. Rero mureke gucanganyikisha ubwonko bw'abana, mubaha ibyo bakeneye bibafasha, uzi neza ko bikwigishiriza umwana, kandi ganyine muze murera abana kabanya. Hari umubyeyi umwe n'ubisha bwira undi ngo yewe ngo gituma ubyara abana babi nkuko utahaye wibyarira. Nawe yari yavuze nabi yeme. Ariko uzurera umwana kuwawe, kuhaye wirerera, kuhaye urera ejo hawe hazaza. Njewe ko ndarera ejo hanje hazaza, keneye umuntu uzansimbura. Njewe nimba ndi mwiza, keneye umwana uzaba mwiza kundusha, wanje uzankomokaho. Nta kintu ciza kibaho nkatwe tumaze gukura, ukumva umuntu arakubwiye ukamwibwira, wamubwira ukamubwira ngo data yitwa gutya, ngo yo gusa n'imfura. Ico kintu kiza kiryoha. Rero duharanire ko nawe uzoza umwana wawe azoza yivuga akavuga ngo ndi umwana wa runaka, ndi umwana wa Beatrice. Ndi umwana wa Beatrice. Umuntu yama yihuta avuga ati yo mama wawe yari umuntu mwiza. Ico kintu kiraryoha. Mama wawe ni umuntu mwiza, mama wawe yangiriye neza, mama wawe yari n'imfurakazi, mama wawe yari n'umuntu wari ufite ico yamariye abantu muri societe. Ico kintu kiraryoha. Nta n'izindi ngororano nyinshi dukeneye, izindi tuzozimenyera mu ijuru. Ariko za hano ku isi nuko twebwe tuzara generation nziza kurenza twebwe uko tumeze. Twumve twishimiye kugira abana beza kurenza uko twebwe tumeze. Hanyuma muri conclusion, umubyeyi kurera umwana, gukurikirana uburere bw'umwana kuva ari muto, bisaba flexibility, koroha ukajana n'umwana muri etape agezemo. Ico ni kimwe. Bisaba passion ni nk'umuhamagaro. Passion ntabwo ari ikintu cizana, ni ikintu kiba kiri muri wowe wumva ufite umutwaro. Kuko kwanje nagize umutwaro wo kurera abana banyu n'abanje, kagufasha muri dukeyanzi, ukatwongeranya n'utwaro ufite bikagufasha. Uwo ni umutwaro, ni passion. Ni kurera umwana bisaba koroha, flexibility, passion, bigasaba creativity, guhora ushaka utuntu dushobora gufasha wa mwana wawe, dushobora gufasha urubyaro rwawe, ugakreya utuntu dusha ariko twiza tugamije gufasha wa mwana wawe mu mikurire ye. Bisaba kugira comprehension nziza, imyumvire myiza, ukumvira muri point positive, ukareka kumvira muri negative. Ico kintu kizadufasha. Bigasaba patience, kwihangana. Tibzoroshe kurera. Tuvuga ngo gutwita biravuna, ariko kurera ni ibintu bigoye, birimo changamoto nyinshi. Ariko tugire patience, tugire kwihangana, turere neza nk'abirerera. Murakoze cyane, Imana ibahumugisha abankurikiye, ndabashimiye. Dukomeze tubane ku Isamaza B, mukoreshe ya comment nziza, icyo wumva navugaho ubutaha ciza, cyagira ico gifasha, cagufashije mu rugo iwawe, cagufashije muri societe ubamo, wakidusangiza kugira ngo dukomeze twubake societe nziza, dukomeze twubake new generation nziza. Ukore subscribe, uzaba utanze umusanzu wawe ukomeye
kandi bizakomeza bigende neza hamwe n'Imana. Murakoze cyane, amahoro y'Imana.